MDC ke Jainta Hills Autonomous District Council GHADC Jowai Central Andrew Shullai ula Phet no nakaseng All India Trinamool Congress AITC. Ha kashiti ino kam kaba ula pha sya President Meghalaya All India Trinamool Congress ba Charles Pungrup ula pentip ba ula ino ya kajinglong dekhot naka AITC Mardor. Nga ay kublaya pi ba pila ailat yang abandan benta bat kaseng kamtam ya kajingkershan ka bangayo ha ka election assembly ka baladep laong Andrew ha kashiti ino kam. La ban penkelmau ba Andrew ula job ningkong ya ka MDC na ka Congress kasin ka baar ka ba ula job ru ka day na ka Congress ha usnem arhajar khat khandai Henry Shua ka dorbar telang ha usnem arjar khat khandai kaladon ka jing persyam jong bandrung sya ka BJP kuntop ya ki MDC UDP Lakhon Biam Dawan Lingdo J Trelang Suchiang Krison Langstang ban temu bat penkela no yalam ha JHADC kabala poiru syadu uput ban ujor syakaying bishar. Namar ka jing dunapat wat ka syuki chairman kabalayo bat Lakhon Biamru lahab banduk no bat kilahab ban syong hakal yang persya kum ki MDC BJP. Ha ka election MLA arhajar arpulai laingut ki MDC kentup ya Andrew Bright Star Charmang bat Robino Singkon kilarung syakat TMC. Mentah ke jingkeli ubabun ubalang kalong Andrew Shullai penyesok batnu. Ka Kongres haduk mentah kamnut ban pensyitong yu kumbalale ya kiwai pat kir khot jongka.